khona kuyenzeka vele uthola ukuthi niyazwana nomuntu nizwana le ndlela ukuthi ugcina nawe usumathemba ugcina usuxoxa zonke into zakho kodwa kusuke ngashintshela ukuthi usewumuntu kusuke ngashintshela ukuthi asingelosi fanele uhlezi uhamba ukukhumbula lokho likhona iphutha esasilenze iphutha lokuthemba kakhulu abantu bethi basiphoxa ngelanga besethi wazi wangiphoxa usibani bani bengimethemba kangaka umuntu ufanele ukuthi nomuzwana naye kodwa uzazi izici zakhe zonke wazi ukuthi lo muntu lo ubheda ngokuthi unalesi cala lesi ukwazi nje lokho uma ukuthi umuntu onomona wazi futhi ukuthi umuntu onomona uthi noma uyixoxa into zakho uthi uyixoxa zonke vele-ke into zakho ahlela akufanele uyixoxe zonke kwenza ukuthi ngelinye ilanga noma igila ulindele vele ukuthi nawe usuke usevuka umona wakho uma ukuthi umuntu onomona futhi noma kuthiwa agila wazi ukuthi lezi zinto lezi azobe egila ngazo akusizo izinto ezitheni akusizo izinto engamosha impilo yakho ngoba into eyinkinga kakhulu ukuthi umuntu azi konke ngawe egcina semosha yonke into yakho impilo yakho kugwema ukuthi manizwana nomuntu umthemba kakhulu kuze akweqe uzoxoxa zonke into zakho